Hawaipur jiribasa arong along long lea hoyalam kia putak kachar wopon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang akorte aki bikeso kiun epenajok arong kachewoy. CM Dr. Himanta Biswa Sarma hoi ting nipondera PSP doan apan kilarpon. Train pen Diphur Railway Station along nang kisun atum an COVID test pulote station pen nang barlong li. To monarwe ke the thengpi thengphang ke krepona jok ihu motor kachingkoy. Alto lapen Pulsar bike kachitong ahir kang tangrang ajok inut apran kedam. Tuko lang so kachiling atowar kahino ajok rong arat kaningri. To monarwe ke the ajok ongdung ahem kanahok dun. Dilay along COVID awur pen ajok inut apran kedam. HED Minister Jugen Mohon Hinpen District at Home Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Di Mahasawa Farman report nang kenapan dipuan ang kahumri. Kardom pini Adap Abirta thanbang pinili merina hansepi non arju ikha birta ang ton pen. Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister ang hoy ingi pondera pi Assam ahawar ke charipon pa media pan District Law and Order ake hoy SPR pukelarpon. Lapuson si Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along ta Superintendent of Police mati SP larpon. Karbi Anglong SP APS Deposit Diori alar Pusprat Singh IPS apansi pang nipon lolapen West Karbi Anglong SP IPS sang Piramandip Kor alar APS azawhan basamatari apansi pekpon thulo. Bureau Reports 365 News India. Karlitang Serlongki Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang abong akibi patumi keso kiun epenajok sangte to endam damjuilo. Alang lipamote kang apo aik atipi amumar lapen abong akibi sar im ronghang. Lasiputhot Karbi aron ban ateng pen me ankipi ponji aputhak hema soratum lapen rongasor atum pen chisik chedang ponsi artuke kang arong athiri alongsi moidam pipon popusi birta nang pali. Bureau Reports 365 News India. Bokajan containment zone pangdak ponte pi COVID second wave mate ingdeng hini pen kache pajok ponji aphan Diphur rong sopi disaster management ahin pen kache sikpon. 365 News India Karbi Anglong network pherangke Ajit Gogoi pen ke humri dam thekdam long railway station parpong krai keton kilang atum ke parsik lapen thekdam long Diphur railway station along COVID ke test pon alep. Puthot karju pon ahu than pachini ang tan pen Diphur railway station along train pen ang kisun atum an ki labang so COVID test ang deng anutinta parpon ang polapen thangnat ang thekmati negative atum ansi hong pawanglong chot popusi thanang pachini pon. Diphur pen Ajit Gogoi 365 News India. জলমাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আমি অলৰেডি বহিলো কিন্তু তাৰ আগৰ পৰা চলি আছে মানে 2-3 মাহ হ'ল কন্টিনিউ কৰি আছে কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আপোনালোকৰ ইয়াত একো মানে ডাবল শিফটে কাম চলি আছে আমি টেষ্টিংটো ডাবল শিফটে কৰি আছো আৰু ৰাতিটো ট্ৰেইনটো যোনকেইটা আহে আউট অফ আছাম আমি এইকেইটা চেক কৰোঁ যোনটো আমি অৰ্ডাৰ পাই আছো Assam ang kang COVID nang kang dang boma porahot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat pon ateng. Anutin Minister ni Niang Bong kepek pona district matea jila COVID situation na pothak. Details report ke pa en pona sonsi pini HED Minister Jugen Mohon Hinpen District at Home Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Di Mahasawa Farman report nang kenapan dipuan ang kahumri. Alang likapangdak Karbi Anglong arlo COVID cases bang akaprega district pen pangbardam pulote dakong muchet pusi pangdakang. Aduntu pachini tekang vaccination a vaccine Niphai nang kesalon paong chet nang jilang lapen probjin pen ICU bed homing koyan pakampon po. Dr. Nurse at tumapan akaprek SOP selam piponsi kisu kelang ponasay paching lupon pelu athe non-COVID patient at tumtadoo Dr. Nurse at apan asay pek pon wet po puta pachini. Non kedobom DMCH an sosyasay kapawang pon japan agency at tumpen chingki chithansi DMCH along kipleng pon piasay doanta pichun pon po puta pangdak tekang. Diphur pen Ajit Gogoi 365 News India. নিজে বাহিৰলৈ নোলোৱা মাস্ক পিন্ধি থকা চেনিটাইজেশ্যন আদি কৰি ডিষ্টেন্স মেইনটেইন এইবিলাক সকলো যাতে সুন্দৰকৈ পালন কৰে তাৰ প্ৰতিও আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গতিকেলৈ আৰু এটা কথা
মেডিকেল কলেজত এটা সমস্যা কথা কৈ আছে চিটি স্কেন এজন ৰোগী চিটি স্কেন কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া অভাৱটো আছে এতিয়ালৈকে ইয়াতে ছাপ্লাই হোৱা নাই আৰু আমি খুব সোনকালে এই চিটি স্কেনটো ইয়াতে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক ইয়াৰ পৰা গৈ কথাটো জনাম আৰু ভাবোঁ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টটো খুব নতুন 2-4 দিন হৈছেহে আৰু আমি এতিয়া কোভিডৰ লগতে যুদ্ধখন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰম্ভণিৰ পৰাই গতিকে এইখিনি যিখিনি আমি পালোঁ আজি সমস্যা কাৰ্বি আংলং জিলাত যাতে 2খন জিলাত যাতে আমাৰ এই ৰোগটো নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে আমি নিখুঁতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল জিলা প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্তৰ পৰা সকলোলৈকে আমি আন্তৰিক সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ Pirthadang pialong munit monora phainang ke chan mate a phainang ke badajok munit monora tum ke do ke thaka kisung chingtang nang bomlo lapen corona ke so avor nang ke bat pen munit atum ka pheri memia por hut Niphai kre ke thomarni Hawaipur Chiriba Sarong asorkari gambura kabila lingti ami thanga hi dia long le long JCB pen pachiklam bom hut men ahoya long le nang ke pet pa joini West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Sarthe Kramsa Korte Branson Kramsa tum hemisi chilang pet pen kabila lingti lapen hemisi atum aphan ke theng ke chokpon pusi akoi pipon Bangso joini mailu outpost along kabila lingtia tumpen ahok pedakang sai kelong jia pharman Bronson Kramsa aphuthak lamhoi pidam dedlo pusi than pachini pon Bureau Report 365 News India খেতি পথাৰত মই JCB ল্যান্ড ৰিক্লেমেশন কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়া মানে West Karbi Anglong Congress District President Sarthe Kramsa ভাই ককাই ভটিয়া সকলে মই যেতিয়া মাটি ল্যান্ড ৰিক্লেমেশন কৰি আছে তেতিয়া মোক আহি আক্ৰমণ কৰে মোক এটেক কৰিছে কাৰণটো কি কাৰণ আছে মাটি লৈ কিবা হৈছে নেকি কাৰণটো হ'ল মানে এই সীমাৰ ওচৰত মাটি কাটিছে বুলি হেই লৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ দাবীটো সীমাৰ ওচৰত মাটি কাটিছে এতিয়া মই কাটিছিলোঁ মোৰ নিজৰ মাটিতে ল্যান্ড ৰিক্লেমেশন কৰিছে ইহঁতৰ মাটিটো আমি টাচ কৰাই নাই নিজৰ মাটিতে কৰিছোঁ তে সেই কৰাৰ সত্ত্বেও মোক এটেক কৰিছে আক্ৰমণ মোক এটেক কৰাৰ লগে লগে মোৰ মিছেছকো এটেক কৰিছে কাৰণ মোক এটেক কৰাৰ লগে মোৰ মিছেছে মোক ডিফেন্স দিছে সেভ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে এই সেভ কৰাত মানে মোৰ মিছেছকো আক্ৰমণ কৰিলে Patumi aner lo porphai hinia por malom to mon la penar wiki thewa jok Borjan MSC constituency angkang tolbalijan hawar ongdung ahem ke henudun doni don thom ke ahem amatsi rurailu la pen do thai amatsi avelu pusi birta nang pachini dun lason si to mon ke thela penar wiki jang hot hem ke henu tumamen Bhes Bahadur Rai Prem Bahadur Chetri Ser Chetri la pen Dil Chetri kopai ke mi munida tuma bangke arenga hu ke so bangke avelang Hanjang langso pen bisu lekthi 365 News India Lakhain koi raphoni lib MAC constituency ka parlu golaghat pen kache koi not to ko langso dhonsing ingtiarong nok be hansiarong hemai hansiarong lapen kamal hansi la rong pli arong pen risak hidi koilamati an kache helat atowar sen graveling nangkele BBDC atowar nonpu an take pa pleng pledet ajok rong arat atum ningrijo ahan ke dokok aan ke avedet puason thak sinili tum hi thikulat le dunta toko langso par ponangji nahok le damji hempen halloween le barji osomaratum school ke dun kadukave asai anta nilitum toko langso atowar se akenang sot binong barla apor wecheng apor kangli kangthel apor ta toko langso atowar se akenang sot lasi chuning ripen nilip local MAC pobitro rong pilapen MPMLACEM ke thekedinga tumaphan nangki pitang tang ke nang pipami etnot toko langso arong anta nang papleng pidenon puta pungadong borjan asar pimaratum chuning ripon anpar tahalapu borjan wopong rong pi arong asar soy rong pi sitami towar nang ke lepen ning arong ulo lapen MP Horen Singh be lapen nilip local MAC pobitro rong pia phanta chorolo sitami atowara bang ephar ke akilok ephar ke aki gason nang naklo lasi nilitum aphan prapjin pen towar abang nang papleng pivek nang po nilitum akar I ke lahen loputa chuning ripon Nilipen Moses Teron 365 News India
Aru Niphai Krepli ni kang sampor phai trok ra chitim apor malom tomon arwi ke the parpi ga jok towar thengpi thengphang ki put ka chingbeng ta do olo lapuson apor ahu de mapor anat pen hanjang lang so anat ke bang bom akar towar along thengpi ke po thek pon long le det ajok a hearing tang rak pen thengpi a theng tu along ke tong dam birta ke pangrum pon long ahut apor anti kar ka tewar abang thu aphan bang thek pon long le lang lapen kachi thap do natum aring ahu ke so pon ajok bokajan CHC along si tong se pen ke so lang pon bom no pusi phirang ke bisnu lek the pen birta nang pali Hanjang lang soben Bisnu Lekthik 365 News Uttar Borbel Police Station angkang ke parlo Polonia long Circle Office adung ihu Maruti Alto car lapen Pulsar bike chitong ahir kang tang rak ajok bike ke vek abang phukar litang thairai basamutari arta ningkan ingkoi ra trok detaya rong amikar pu abang phu adim along amat apran dam nanglo lapen bike anu gache thabdun abang phu ajoy narzari arta ningkan krener kep jepi langso asor areng ahu ke so ahiring tang rak ajok Bokolia PHC along an paledam se lang ponbom no pusim birta nang pali Tibok terai ke thekdun long atum pen thanang pachini don atengke bike ke vek ke prapar piga jok silabang solam ki manlong lo pusi nang pachini don adun thu Maruti Alto kache thapatum kopai ke me par piga jok inuta areng ahu ke so abang awelang Langhin pen intrajit rongphar 365 News India Aru Niphai Krepli Adap por phai phora chitim apor malom dilai rong tabora sarkar cheteron piarta ningkan phokebra troksi covid avor pen aprandam nanglo birta kiri ponbam apor ahu dilai police atum adim an pale damlo dilai state dispensary doctor jirjar phura penange thandon atengke labang pikidam tang Aru Niphai ke bani covid check up si positive report klanglo lapen dipu DMC chalong an refer pilo bonta ke ponpidet pen hemalong ke do rong ajok covid pen aprandam nang juilo puta phura sang ho pen nang thandon Lapen alang li pen nange thando na tengke dilayang kang phan pharoi si pen phan ke pa pharman an si corona vaccine chipi chot lang puta nang thanang pachini dun thu Bureau Reports 365 News India Pinia Abirta ke lapuan se kang ton iglo arni ke me kardom